Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kakanhun jong giseng bhalang ki badawa ya ka sarkar jalaban pentrai kamno ya ka airline permit ha ka jala Meghalaya ha ka khanriu tarik unailar arjar khat khandai kala le ya kendo ya ka deputy commissioner jong ka East Khasi Hills district ka kong mat siudor warnongbri ban pan jing pachai halor ka jing paslem jong ki bor sanchar ka district ban thauno ya ka district task force ha East Khasi Hills district khnang ban telakam ya ka jingwan rong kerthep jong ki bar jala bat ki mendari syakani ka jala kat ba ka sarkar jala kampat la ban shna pendep yaki kerdop talasi mender lane ki entry but exit point. President ka Khasi Students Union usamla Lambok Starwell Marngar ha ka jinga keren bat kilar pathai kubor hadien ka jinga kendo ya ka deputy commissioner ulayatho ba ki seng bhalang ki sngo lungo hado kata ban yo ya ka jubab ba ka office jong ka deputy commissioner kampat yo satya ya ka jingpen bana lane ka notification na ka sarkar jala ka babatha ya ki deputy commissioner jong ki khatwai tali ki district ka jala ban thauno ya ka district task force hadien ba ka sarkar kala dep ban prolong ain ya ka Meghalaya Resident Safety and Security Act arhajar khatn riu ya ka ba ka sarkar jala hadu menta kampat la satya ban shna ya ka rule ban pentre kampura ya ka ni ka ain hapo jala kam snodiu ha di por nai ba lek abang ya kendu ya bon PTC ige pun pau kolong ba kimpat sen mayo kenono ka instruction ka direction ng government kum kolong ta ya kendu ni isi la pentep ba ya ka force adep ba town but kumbang yo cintep kolong detan ko is sehel bat ko sawes sehel adep ba town andai bang ya keren ba balai ka selam ya ka banjak syakmat patrikam ban exercise ko wa ka ni ga komiti kasus si india kolong ba duta ban yang office mesti ka personal yo ta kiro chong ka ni ka kai ma kwa ban ong ni pro government kolong ba angit ba kasket triat kamdai ka stock room ban subu ya ki kot sedang ti dan kam ya ka ba kanunu ka an belapas la kolong an implement dari exercise mana tada ka yelong kumni ngasgo ba kadai ke ye jung ko mar kum ba ong DC prepare ong persamayo ta notification hundai so kundet ba ajan snam mentala kami kan nadu kas powder September arjar katra tilara kita BDC ki ong gempat samlyo kono instruction government ng notification ka pati pau ba kanai ka notification mat ka syam tang ko sekretariat ti ka kerwo ka basai kren sarkar kalong simkhia babu ya kanai ka kam ka top priority ban yada jengwan step pro sobat tilara ka yelong sa kum ni ngathrai bangun subudin sa ro ka kam ka namsha jule se kan sapoi ko por ya ka ba kapar pakhat dak wi pa kilat kelenti Tehnrai na kaliang jong DC tak sini ila ai suran ni babakut jong ugunai persang katala banjat sakmat terkam dengan ting kmik nanti bang ngai budin nang ba kai ka jeng anglut jong pun kisang balang alu aja khalai kalong dok lok snam ane keti ya keren ya jeng don jong ki breu na sbar ko jong jala khamtam ni ko kan ba selo kam semladan kanulu kata tabis banlum banlang bantip dan haduk kanod tik thong bak madu juga ni kalong ba bantip haduk kanod dan iwan ai syong ai isa ai bat ai jiktu ki barom kata kalau compilation jong kene komiti nang ba kelak bani ubin bang satip kanut hok tik beri wan badan kumbulong tang syukren kejumpun jumbar jalan handai ngintip haduk kanod kita ginomba jumbar jalan telang ba jok ni selak ban suthu sai idan haduk kata takadong idan haduk kata takasnong telba kini selak ban identify jan subun kiki baro omtang kata jing don illegal migrants isla yo sewat kalian polis parman kan kamsuk ni ban detect jika kerana ko wajala jung aku golong ta jing jelai jung drop ngatrai kini ka sebentar kalau gerap ya policeman bahkan la ban detect jing bun ba ngi kamsni ko kamtam ko sosol Manra notification Kashmpur last year 10 of September last year nanta hadu menta tangki rules Shimpur arsna mi rule taka ek expectation bangin I kata ka sincerity jang government arsna mi li kudu isi ka rules umpadio
Tekani ke perlu ngi benar tati ngi em kubang balam mene ni kan nung haulong ngila banapsa. Gimana banapsa? Tekan pui ke por ngi rapol operate hila kajong operation bank kumba jule. Mengimla ban sulong mers petitor gini. Pai mentang ye keren entry exit point ru mentar. 2 years mentar sedang almost 3 years. Dang sedang ka tiap po boy pomling. Kiwe ki jakai belada finalize. Kiwe ki jakai ki belada ban settle nadong sedang ditarum sedang. Te even ka thiru ketika pomling ikeli minister concern jang piludi. Tang ban dep ketika umling ketika jemput arsnem infrastructure I mean. Tila ada infrastructure umling kan sedang arsnem operational lagi ketika ngintip syu kan sedang nono. Ban pendep kita ki ban wanra kata ka proses ban check jadi gibri ban nabar. Pi kan ni ber khoi ka slow progress ni baga government ka shulia kastang ban dia ka. Ban chu delay yang iki pai ba be ngi ki samalang. Tengi ngi ong ba mentang ka patient jungi ka la ngumla shu ban dang ya le ka ban ni ban nyur ngumla shu ban ngat tengi kwa ban ini so kerki ya ke jing pentre kam ni kini bro. Kenang ba ki break ban nabar. Kemong bala menyinla ban control ngila ban check ngila ban pe pi mata ban ai wai yeng ta kadon nak an ka check ngintip hang nu song yeng wai manu ba song aki yeng ba ai wai kata ngila ban tip ngila ban pe du jibri ban nabar perfect dan dem ta ba song si kolong ba ni iba ka government umdi ba kolong sincere ke shooting sang bala ka shooting bala yo mi lo na dot tang kata concern jong government kamdi bagi ba kolong i ba kamdi kolong sincere ban pendep ya gilat lani kita kicing eda nam takri bajai benriu kadai bitang kitiang baik ya kawan kalau nado mata kadau kitingi sabala te this time ni ko apna ka message ke bala ka ba strong message ke government ba ni ko ba ni iba kita ki cakai ke bala biang lut berfaj hati dei larare po jantia dei was kasil bagi part area ki cakai bala biang ni ko ba ni kidang ban sedang ban pentraino ban penyeng no e ki yeng na kam ta ban check e gibri ke ban nang tai bari bagi rules ka government ko belum mentai di sini wani kendu yang nyimpat yo terus mila constitution ya ka district task force ndai kumun nya ikon biru na ban nya ikon biru ban trekam ke government what kai go pelong government support license tang ban snai giru atau ki officer ki bom trekam dan ki officer ki bom nang ban snaru tadi question ber tengi kwa sarkar kan niru ban pendap immediately ban pha ki rule lan empat pa ban ni kerpat ki deputy commissioner bangin dan lang kecil clear agi jakai ki belayo ki rule na i ki notification soba sedang ban pentraino amar kani kamdai ke jingba yunuru kadi ke jingba kalau wei jong ke chat pendiri jong pi te ki ong intrekam kuno pendiru na ban trekam biru ka rules ki ladon hangi ladon ko pi jong rules we busulungo lo bagi ni ki admin ki head jong administration ki omong padon ga rules kalau ngai ga pen sayong kan ngga ba mai ru sedang ni la yen scam ba kini kan ti supang li bani immediately te namar ba karton ke jing suki yang lor kini kan ti exit point namar ki pedi ba kadon ka problem ba kita ban akupai ki jaka kita prosedur ban chimi ki jaka ka jing e ka jaka akitu ki por ni la kran ni sarkar ba namar ni ko ba kandam na an ka ban control ya kini kan vlog tinggal kuno immediately pentrekam syai ka district task force kanang lingba ka district task force ni la ban check ki break one sa sini kinong sungi wai pi ka district task force kadon ni ka bor ban check wa kita ki break ki balawan nabar ki bala sungi wai mentar kita try ki habon submit ya ke detail sing tinggal songwan means ni na nangir sama ngalabon control kat bangi dang api kata di sini ka manusia dan rai ya kata ka biong mo pimentan ka badai ba temperature di kata ngla station mungkin iba pustun nyong iba pustun ru pendat de kita temperature milai namar ba kamdai ke building ke bahe ka bala ampus kan ni ka an de ke officer ki betben ki officer ki betreshtom de kita ban puskan ka kata ka ni ka argumen bu but beli isa stress ke district task force pendak no lima sui ke tri namar kata kada bangi ko apa kanang ya no kani sukma nimla shu ro da apa na da kita